Mwaramutseho neza nshuti z'umurongo Nyarwanda TV. Tubashimiye yuko twongeye guhurira kuri uyu murongo ngo tuganire wa mbere mwiza kandi tubifurije kuzagira icyumweru kirimo umugisha n'amahirwe muri uru Rwanda. Buri wese icyo Imana yamugeneye muri iki cyumweru kizamugereho rwose, abashe kugira intsinzi, yishimire yuko atangiye ukwezi kukuboza amahoro nako kugushyingo. Murambabarira, ukwezi ni ugushyingo, ukwa 11 akwita ugushyingo, ukuboza ni ukwa 12, ariko mu cyongereza bita December. Turagira ngo rero tuzinduke tuvuga ku ngingo irebana n'ingabo z'u Rwanda, ingabo zacu z'abanyarwanda ziri muri Mozambique. Mozambique ni igihugu kiri mu majyepfo ya Afurika, ariko amajyepfo ashyira uburasirazuba bwa Afurika, ikora ku nyanja y'Abahinde, ku gice ikaba mu majyaruguru ya Afurika y'Epfo. Ndabizi neza ko mwese abakunzi b'umurongo Nyarwanda TV muzi ko ingabo z'u Rwanda zamaze koherezwa muri Mozambique mu mwaka wa 2021 zigiye gufasha ingabo z'iki gihugu guhagarura amahoro. Ni akazi kagiye gukorwa kugira ngo zikaba zaragiyeho kugira ngo zifatanye n'ingabo za Mozambique kugarura amahoro, kwirukana abarwanyi bari barazengereje abaturage ba kiriya gihugu. Aho zihagereye rero zakoze akazi, ntabwo turi bubitindeho, zigarura amahoro mu rugero runaka, ariko ubu ngubu biherutse kuvugwa yuko ngo zaba hari bake mu basirikare b'ingabo z'u Rwanda boherejwe mu murwa mukuru w'iki gihugu witwa Maputo. Hari umunyamakuru w'ikigo ntaramakuru cya Afurika y'Epfo cyitwa CBC, South African Broadcasting Corporation, witwa Sophia Makoena, wavuze yuko ibivugwa yuko ingabo z'u Rwanda zaba zaragiye muri Mozambique bikwiriye leta y'u Rwanda ikwiriye kugira icyo bitangazaho mu rwego rwo guca izo mpuha, ikabyemeza iti turiyo, cyangwa se ikabihakana ikavuga iti ni ibintu by'impuha nyine bavuga. Ubu rero icyo turimo tuvugaho nuko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yitwa Madamu Yolanda Makoro yatangaje yuko ibyo bintu bivugwa ari ibinyoma. Aravuga yuko ingabo z'u Rwanda icyazijyanye muri Mozambique kizwi ni ugufasha ingabo z'iki gihugu kugarura amahoro muri kiriya gihugu, kandi zarabikoze. Ibyo bindi by'ibibera Maputo bijyanye na politike ya Mozambique ntabwo bireba ingabo z'u Rwanda. Avuga yuko ibyo bintu bavuga ari ibinyoma, ni ibinyoma kuko nta ngabo z'u Rwanda ziri Maputo. Inzego z'umutekano z'u Rwanda zoherejwe by'umwihariko mu ntara ya Cabo Delgado mu bikorwa bihuriweho nazo ndetse n'ingabo z'iki za Mozambique. Ubwo rero Madamu Makoro avuga ko ibyavuzwe ibyo ngibyo Makoena yasabagaho ibisobanuro byaba n'abandi babivuga. U Rwanda ingabo zarwo aho ziri harazwi, ni muri Cabo Delgado, zagiyeho kugira gute gufasha ingabo za kiriya gihugu kuhirukana babarwanye, kandi koko zarabikoze. Ibi bivugwa ni bivugwa n'umuvugizi wa guverinoma nako Madamu Yolanda Makoro. Abo bandi babivuga no bashobora kuba bafite impamvu, ariko icyo ababivuga babishingiraho baravuga bati hashize igihe gitoya, ni gitoya kuko ndumva nta byumweru 2 birashira, i Maputo habaye imyigaragambyo ikorwa n'abantu batishimiye ibyavuye mu matora. Mu kwigaragambya kwabo rero bagiye kugira gute gusagarira amaduka y'abanyarwanda aba i Maputo, barasahura, baratwika. Muzi yuko twanabikozeho ikiganiro mu minsi yashize bivuga yuko ambasade y'u Rwanda i Maputo yasabye abanyarwanda bariyo kutihorera cyangwa se kutivanga mu bibazo bya politike biri muri kiriya gihugu, ahubwo bakikomereza ubucuruzi bwabo. Ku rundi ruhande rero umuntu ashobora no kuvuga ati ingabo z'u Rwanda ziramutse zigiyeyo zishobora kujyayo mu rwego rwo kurengera abaturage b'u Rwanda, ariko ibyo ngibyo ni ibyo umuntu yakeka, cyane cyane yuko ari nabyo abavuga ibyo ngibyo bashingiraho. Kurinda abanyarwanda ntacyo byaba bitwaye, babaye babikora neza, nta kindi, ariko nta kindi kibyihishe inyuma. Ariko nanone kubera yuko u Rwanda rwizeye abo rukorana nabo, ni ukuvuga abayobozi ba Mozambique, nanjye ndemeranya na Makoro yuko ndumva bitari ngombwa yuko bakwirirwa bajyayo ngo bihinduke bigire kuri urwo rwego. Ntabwo byagera kuri urwo rwego. Biramutse binabaye, u Rwanda rushobora no kubitangaza ku mugaragaro nk'uko
Macron n'ibi ngibi yabivuze vuba ati twe twagiyeyo kugira ngo turengere abaturage b'igihugu cyacu. Ubwo ndavuga biramutse koko ariko bimeze, ariko ubu ngubu icyo twakwizera cyuko nicyo umuvugizi wa guverinoma yatangaje, avuga yuko nta ngabo z'u Rwanda ziri hehe, ziri mu murwa mukuru wa Mozambique. Bindi byavugwa mu itangazamakuru ubwo ababivuga nabo baba bafite icyo bashingiyeho, ariko twebwe reka twirebera icyo guverinoma y'u Rwanda itangaza kuri iyo ngingo. Tukabashimira rero bakunzi b'Umurongo Nyarwanda TV kuba mukomeje kutubera inyangamugayo. Abatarakora subscription babikore, bakande kuri subscribe. Iyo video irimo irangira hari ahantu hagenewe gukanda, urakanda warangiza ibiganiro dushyizeho ukajya ubibona uko bigiyeho, tugakomeza tukungurana ibitekerezo ku bireba igihugu cyacu, ukanabisangiza inshuti zawe n'abavandimwe, twese hamwe tukungurana ibitekerezo. Hari comment ukazandika nkazisoma nkagusubiza, wabona igisubizo ngo haye kitagushimishije ukongera ukambaza cyangwa se ukavuga ukisanzura. Turabashimira, mugire icyumweru cyiza, turacyari kumwe no mu masaha ari imbere turongera.